Mantap guys, berdendang ria guys. Mantul guys nih. Wah guys, ada pasukan bocil guys, menggunakan ondel-ondel warna ungu guys. Alias guys Bang Jona guys. Nih, what's up ondel enemy. Wadidaw guys, ini guys ada empot ini guys, alias anaknya Markona guys. Ini guys nih. Guys, ini di delivery oleh Abai guys. Dia mulai merapikan tangannya guys. Wih, mantap guys nih. Merapikan tangannya guys, akan berdendang guys, mengeluarkan jurus-jurus andalan guys. Mantap guys nih. Waduh, wah, mantap guys. Mantul guys. Jangan lupa guys, like dan subscribe guys. Mantap guys. Wih, mantul guys. Wow. Gerakannya sungguh lunglai guys. Wih, lunglai guys. Ya, mantap guys. Ondel-ondel guys, jomblo guys. Ya. Ayo, Tan. Pakai ono. Pakai ondel pakai. Ketan. Bisa nggak makainya? Yang ono, yang hijau. Bisa nggak? Nah guys. Nah, pakai ono. Ya. Nah. Oke guys, ada pasukan bocil guys. Mantap guys nih. Mantul guys. Ondel empok ini guys sedang Wih, ini guys. Waduh guys, ini bocahnya guys nih. Bocahnya ini guys. Baru tiba guys. Wih, mantul guys. Ondel-ondel guys. Empok ini guys, alias anaknya Aji Udin guys. Mantul guys. Wadidaw guys. Waduh. Musiknya abing. Wih, waduh guys. Ini guys, ada bocil guys. Wih, ondel-ondel bocil guys. Wih, mantap guys. Ayo pakai tangan. Mantap guys. Wih, bocil guys nih guys nih. Berdendang guys, duet maut guys. Berdendang dengan empot ini. Widih. Oke juga gerakannya nih. Reja apa namanya? Jaki ya? Jaki, wih, mantap Jaki nih. Jaki bisa joget ondel-ondel Jaki, mantap oh Jaki. Mantul guys. Jaki berdendang guys, berputar guys seperti gangsing guys. Mantap guys nih. Mantul. Ondel-ondel joget di sore hari Sabtu guys. Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 guys. Mantap guys. Wede, awas motor, hati-hati ada motor ya. Waduh dah, mantul guys. Waduh diputar-putar, hati-hati pusing ntar. Awas. Mantul guys. Mantap terus guys, videonya guys. Jangan lupa guys, di like dan subscribe guys. Mantul guys. Wih, mantul guys nih. Ondel-ondel guys. Mantul guys. Ondel-ondel berdendang guys. Widih. Yang hijau guys di delivery oleh Jaki guys. Wih. Jaki dan pot ini guys. Mantap guys nih. Wih. Mantul guys. Pot ini dan Jaki guys. Mantap guys. Widih. Wih, diputerin terus guys. Waduh, ada pusing nih. Widih, mantap guys. Ya guys. Mantap guys. Udah sampai tuh ya, bocil ya. Widih. Kakinya guys, mantap guys. Kakinya guys berdendang ria guys. Widih. Mantul guys. Awas motor. Widih. Mantul guys. Ya, ondel-ondel guys. Nih. Ini ngomongnya agak kepleset mulu guys. Belum kena air guys, sorry guys ya. Aku aja sebenarnya guys nih. Iya. Iya. Mantul guys. Ondel-ondel ada 4 guys. Mantap guys nih.
Udah kumpul semua guys. Sepeda tuh tangkap. Anggota guys. Tangkap. Ayo, challenge-nya adalah menangkap sepeda. Wede. Ayo tangkap, kejar. Kejar. Ronaldinho. Waduh, tangkap dia. Waduh guys. Wah, dia kabur guys. Wah. Kabur guys. Wah. Waduh guys. Kabur guys, ondel-ondelan guys. Ondel-ondel. Nggak bisa. Bah ini bay. Waduh guys, sepedanya ono guys no. Ini aduh udah muter guys. Waduh. Oke guys, jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Dan jangan lupa guys bunyikan loncengnya guys. Mantul guys. Mantap. Baris. Oke guys. Mantap guys nih. Itu yang hijau, ajak yang hijau. Bocil, ini. Ayo bab lari, Jaki. Ajak. Ini guys. Ini guys. Dia mau ikutan guys, bab lari guys. Ayo. Oke. Bab lari ya. Persiapkan napasnya. Jatuh lagi. Hah? Jatuh lagi semuanya. Dia aman dia mah. Enggak. Jaki bisa lari nggak? Lari ya jadi ya. Jaki jangan lari kencang-kencang ya, hati-hati ya. Oke. Ini guys. Kita sedang menunggu Ultraman guys. Ultraman jagoan neon guys. Wah, mantap guys nih, mantap guys. 1, 2, 3, Wis. Mantap guys. Waduh, guys. Wadidaw guys. Apa guys yang menang guys ya? Sepertinya ondel-ondel bocil guys yang menang guys. Waduh, itu tukang apa itu bang Koi? Tukang mainan apa? Kita lihat aja sambil dulu kali. Iya. Wih, pemenangnya adalah Bocil. Widih. Mantul guys. Wadidaw guys. Ondel-ondel balap lari guys. Mantap nih guys nih. Waduh, dia sedang berbaris guys. Berbaris guys. Mantap guys. Ondel-ondel guys. Ada 4 biji guys. Mantap guys nih. Iya. Mantul guys. Mantap ini guys nih. Ondel-ondel berempat guys, bersuka cita guys. Mantul guys. Wih. Wis. Mantul ini. Wih. Mantul guys. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Dan jangan lupa guys bunyikan loncengnya guys. Mantul guys. Mantap terus guys video selanjutnya guys. Karena masih banyak guys video-video selanjutnya guys yang lebih menarik guys dan lebih seru lagi guys. Mantap guys. Terima kasih guys. Sampai jumpa guys di video selanjutnya guys. Dadah.